Nkogwate ogeni kiri nteto chetu na njira inkinyaniru ngekuretera nteto uria gwatinda ni ukambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chetu ni gutwika ntuko ya Narua iri ntuko ya muthia ya ndiunga ya rutere ruregani na thirikari mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kwa Wamero Kathure Murungi ni untubu kwa gitine na kuruki kugwata mbaru kwa gitine kwa uria wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria kiri kiumburano Rigathi Gachagua augete antu baba kana atongere baba ni baba akinyire nthi Kawira Mwangaza kwethirwa akebirwa gitine untubu onekete muno kureta biuria akireba mweba kari nyuma yawe kwethirwa akeberana gweta guntu kongere watongeria baria bakomererite mwanya mwanya ani batigirwe na barita ugebwa bakimeneria Gachagua ni untubo kugeria akureto kabira akire akariba Meru. Ni riboti gwatini mwende olaiboni. Ndiunga yawe gicigo mbunge DCP Rigathi Gachagua na menerete mumbungu wa Bore Mugambire Ndikiri na senator kaunti ya Meru Kathure Murungi na nikirakwa nibo bari mustarine yombere kiri utongeria kwebelia gitene wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Kama hili dikira mambo iko namna hiyo. Kazungu aere rais no. Ndikitumbite kumira kwa wingi gitumi kuri na ngari kwirikana era tumine mumbungu wa Bore guteria mucemanio yona kuluki kwaya na mukana kiri akariba atikethra basumirie mucemanio ne yola mijagetimena wetagitoro ekathamwa kuntuku. Wewe umetembea Bore lakini ile heshima ulikuwa unatuletea Bore ni kutuletea aibu kwa viongozi wetu. One itokuona iba kwaragia no batire kwethura Bore kwena MPC baire baraba gochwa gitena DCP no kubateria kuboa kubakanya bonthe rendigiri ni arareria antu na bera one time I mean barabara ekaura akuma 2022 mweri 10 no ntoiro twambiriria tukuga tutam torona barabara eu na ndigoro utuko irio barabara erari ure kabue oni bakete barabara almost miaka 30 tukeza kwaerua barabara ngabauga one time gakonjwa ibakonja bakire meukono ya atutakio barabara ndanite kinya gita ria Uhuru na nderia njira yeta twetere thira miaka 5 ningi miaka 5 na ndi mingi tweterete batu twanga itwanganirwo nya gwetera njira ne cia tiri twi sawa iba yukinya njira ne thirete ono ntunya barathukire no ntunya bikibiki itetero no ntugukeja kura na tutetera na bobange bakari ne bawatete mbaru ontobo bakuri ocumirie kiri mucemanio yu ontoba kwa bobari watambaru atongeria barabara itene na nikenda baeta na mbere kureterwa mirandi ya weti na mbere anari kabo no tubatira takanya kao kuma bundene batata kanya kao kuja kuthikira micemanio tina gitumi tai batwe turigwa thirikari nyo ikugene na tweterete thirikari itutira kugi gacokeria anari kabo nonto anari tanto bakwenya takanya atwe tule anari tule akaji banari atwe tuliuga tuendane thirikari na itukwana maendeleo ya thirikari endelea ta gutuitira Gachagua bureterete kwe maendeleo Gachagua bureterete kwe barabara ara buretera kwe roja ara buretera aende ama siende sisi tu support William Ruto. Kiripotera Mero TV kumanari Bore mbeta wa mwende walaiboni. Kongina kuni gutwika rwangi ruria rurungamirite muito nirumbite kutharukerekana na emeneru aria kwirwa muito nijombiritie gutemangwa bakiariria andiki nteto abitha barwangi ruru baugite gutimite yanjirite gutemangwa na muito kijuriau jo gutigira rera riega nirikuoneka aria areganite no ntubo bakiuga ibak ekirete okarite temabia ndoche kenda gutikira ria nire kutetheria kariba itura riu bakioria atongere gutika gwekera siasa ntubobo na nkuruki gutegera mantu jaraja kuguna indite kuringira siasa mantu jaja nikakita kinyaboretie mwinge kuigo bakigwata ntetwira chichia uma na kutigana na ntetwira chichia rongo bakiboria gwetira mwito jo thirikari na mantu jigi na nto atongeria bamatura kenda gukaria mwito jojo mutugi wa Kiambi katuringe nacho.
Gikundi gĩa kũmenyera mito gĩa Community Forest Association nĩ bachebanĩte na ciaca ciĩtĩte na mbere ciĩgene na kwĩnyangwa kwa mwito bakĩũrĩa atongoria bagĩciaca mũno rũtere na thirikari gũtiga kũringa ciaca na mito. Itukwenda kuuga opposition tigeni kwĩja kwarĩria antu betu urongo ndene miru nontu jabubu ni urongo turaugire tutienda kubukirira na ndingenda kubwira twina miuro ira tukonservate nera twika effort nyingi itikome nontu ikoma nya downstream ba kuria thina na jaja na ndi twigika tobora spring weta ndera ura twina mpuri river waitaitia guru twina kwa ng'ombe roje rwa kwa ng'ombe cie jaja na ndi ukakara na ndi na nio catchment ara nduje yu ikugwatanira na igachunkirwa igukinyira ome ukethirwo inywa roje rutheru kwa u antu opposition kinyethera ibo kwenda kuona popularity turienda kubwira mantu ja conservation tiganeni ajo lingeni campaign ome ya mito nontu batu mwito kana CFS KFS we are non-political na ndi siasa cienu cikieni ome na kirenta toigana na gwakwa kwa kieni kia ndege gikundi giki kiugite nitagarira gutethera gukanana na kwenyangwa kwa mwito muno mugukurukira myanki onto kinya bamukirite ngari cia gutethera gukanana na myanki kuma nthiguru ya France ibacokete batwakira nyomba kana ira itawa fire station ira twina trucks igire inene cia gukamata antu na ngari imwe ya mwanki na alafu nandi mantu ja ya strip iyo irari step yengi ya kugwatithania riria tugwita na ngari iguru kwiria mwanki jwethairwo jojo mwingi muno watwika no mwanka twende utethio bwa iguru nayo ya strip eu irari etumirwo ngugiu na nontu kwina ndege ithatu iria cigatumira mantu jau na inya mantu ja conservation. Eric Mutwiri muciaca na kinya mukari wa Northiment uria ukarekerendio ngaije mwitone akiromba ciaca bangi guciabanira na nteto ya ciaca ishanz bangi nontu kinya ni ndi mwana siasa katueberia mantu ja siasa kabisa kere mantu ja conservation nontu twatonyire siasa kiruji ruru. So this is a natural resource for all our people na kwa bara bakogerea kuga ati mito negitiaja na doje chikoma it is trying to politicize natural resources kwa ende mantu ja conservation bato tutiomba siasa mono twaragia na facts leo ira kuga kinya bara bakuga mito jojo kina mero ikaga roje antu ba miri ba relax na mbere ana siasa beto rira bakuringa siasa bakaringa na natural resources nontu gukeja gutwika kinya pipe gwatuka uja rojo kinya njogu ekinya rojo rukeja kwaga kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northiment Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ndeto ingi nacio nĩ gũtwĩka mũkaria Muriungi ũrĩa ũkoragwo bagĩtega Southiment na ũgĩte agaikia bunge wa gĩcigo mbunge kĩu Shadrack Mũiti kotini nĩũndũ wa kũrega kũnjũria wĩra bwawe bũgwĩkĩra kariroji akĩaria mũkaria Muriungi ũgĩte obici ya mũjumbe ũcio nĩbeterie mbeca cia gwĩkĩra karibaba roji indi gũtĩ ũndũ karibaba bagunĩka nabo. Nyuma ya Kariba Southiment kwithira bagiteta na kumeneria bunene mujumbe wa Southiment ndene kwa ndene nikira bakuga nibetirwe mbeca kathumba nikenda bagekirwa ruje ni obisi ya mujumbe ujo untu butakinyanira na nteto ici ni cikinyite methene mukaria Muriungi mutongeria na wokuromba gitikia mujumbe aja Southiment nembithire twankithiuruka Southiment muno na Kariba Southiment muno ba kuma egoji kweja bogeta na kweja mongan kwene bedre to be complaina ati ofisi ya mjumbe wetu kwimbeche collectire che kuleta roje kibo through the water projects anto bachanga differently kwebo bachanga 1500 kwebo bachanga 3000 kwebange bachanga 2000 up to now anto bara bakalete bena hope that bakaleta roje as it was promised monkala ai anto bonde batara letro roje
onarande atira iba betherete be mburaia I take action thithia no ateke na tumba kuthura ba kuona mbeca ciao kana ruji rukuretwo monkatha ai mujumbe wetu uriku ethiretwo agikana akiuga ati mbeca cia collectwo ni ubiciewe whereas anto bene nya banking slip bambonetio banking slip ira bambanka cho na mbeca bank nera na ndimukaria muriungi ugite agetiria akariba mbeca kiri mujumbe okagita kaka daktari mwiti so oni ndiretikiririe kubetiria mbeca iu andauga either mujumbe etikire gucokia mbeca iu voluntarily kana batu twete bank twete court twetie mbeca iu through a court order na ite siasa nkuringa bichire collect almost over 30 million na that over 30 million ile collect imbeca chirumba kwetho nya chiongo chiambite kuthithia nya process ile surveying kenda tumenya ara project ile charoji gwetira so ite siasa tukuringa ene ara tongeria beja baka take advantage ya antu na baka jukia mbeca chiao to the disadvantage na nya jukite mbeca ira welera gwiti 1500 na ngiri thatu ethiuro kana kaire kona na kunenkana antu magana jairi so ona ya mredi ndi wakiri kuferega mbali kotini no tikyo nkaria so nkwira water projects chetu chonda na rire ketha mbeca chenu chajukirwe no nothing has been done on it visit our offices pwejo bichine chetu ara na list ya members barabonde bachangire ni mbeca ngana bachangire onde wakiri mukare muriongi nkabwitiria mbeca iria through a court order kana mujumbe wetu etikiria chokeria ntu bara mbeca ira willingly ni aria kirikiria ugite ontu bubu nandi boguchwira kioto akariba South bukethira na bubugikirwa siasa ni kenda mwingi bakona kioto kiao ite campaign tukuringa na ti siasa. This is reality. No mbeca iri cha collector and everyone knows mbeca iri cha collector. So it is the high time to hold our leaders responsible. So I will be doing oversight kimantuja kimujumbe wetu no tuwa mbeca iri collector. Na up to now kada atiti kira guchokia mbeca iri nalete project chandu ujira a support rentu. Otherwise mbeca imbite diochite through a court order na ti siasa tukuringa thai ni accountability. Utumba kuthora no etiri antu mbeca no tukuthithia manzaro jara wa promise tokathithia. So this is a notice served. Ira mbeca ichoke kana tugetia mbeca chetu kotini. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumamu. Nabo atongeria bae korone bore thirikari kubekiro karia enderia baresia sene kuiringira ndebe kire kiturano tuthengerete ke mwaka wa 2027 bakiare bugete wongere kubwando achege siasa nibotumite bamwe bare mwagwitonithia siasa ne bagekira kugura ruotoro bwao kakita bare kire gikaro kya ekoro terero Nairobi Gladys Boss Shole yogete bainge bae koro ni bare mikori koringa kampeni na kotonya siasene bagekera kwethurwa bakigurarwa kana kurowa na ndo ni akora baraba tuma kwethurwa bakithangarania michemanio kagitana ndeba ugite kurubombe kwethurwa bakigwatwa mbaru na kinya kurubara bari na mawathe kugwatwa mbaru na gwitonyithia kireo siasa na utongeria kenda bakomba kwethurwa bagitithia nthiguru ya Kenya mbere mwendo laiboni enacho. There are many women who are capable of being a better and 10 times better politician than me. But the only thing that stops them is they are scared of the violence. They are scared of the scrutiny. They are scared of their private lives being left open. They are worried about the names they call you. You know, have you ever discovered something when they want to attack a woman and they will always say, they'll say she's a prostitute, you're sleeping around. Then they will say that you're a drunkard. They will always look for those things, but they don't mention men in the same light. Women deal with issues. Men deal with egos. Let me apologize for the men in the house. Isn't that true? You know, when the women face the issue and say, okay, can we talk about this issue? We need to help encourage more women to be able to have mobility and to be able to move forward. Not allow people to treat you like that. Because the moment we encourage it, they are actually perpetuating the narrative that we are nothing other than our bodies or how we look. Because I don't think anyone would tell a man to shake their hips, you know, in a
Would you do that? No. So why do they do that to us? Because today I stand here carrying another identity. And I'm so grateful to have seen quite a number of people with disabilities. This identity usually is invisible in conversations about leadership and empowerment. And while women across Africa fight for space in leadership, women with disabilities have to fight twice as hard. We fight so hard and twice as much, sometimes just to be recognized as mothers, as professionals, or as leaders. We bring together women and allies from Africa who believe that the future of our continent will be shaped by leadership, innovation, resilience, and collective action of African women. Caxton Miunge nawe mutongeria ukuromba giti kia useneta kaunti ya Meru na chokireti ya Meru nkatho nonto bokugwata mbaru na nkuruki kwithirwa bakigika mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua wamwe na mutongeria wa kiama kia PNU Peter Gatira Umunya akiaria na ugetie Meru kugwatira kiama kia PNU nikenda bakethirwa bagita na mbere. Nonto last week ikwethirite kwina siasa mbalimbali bakithiuruka Meru na tuo turaigwa thina atwithire twina munene wa DCP Gachagua athiurukite rutere rwa event weekend na athiurukite kinya Goro munene wa PNU niwe na athiurukite rutere rwa Nyambene na akethira ai rutere rwa event on Saturday na nkwenda kwira Meru ibwega muno nuntu bwa ukaribisha anene bau bonthe na batutira Meru itukwenda kuga atiri kinya kure ya turinga itweshimiwe nuntu twina kure nyingi sana baraba registered voters turakwi almost a million na gikure hii itwanenkanire kure iji last time twanenkana kithirikari iriku ende nya tunenkana kithirikari iriku tutioneshima rayo ituburi kwitha tukiaja gweshima nuntu twatega rutero rumwe kwibo bena CSS yakwe kithumba lakini Meru no mwake twenwe na kure itwaringira kwa wingi twaringira kure nyingi sana na twaringira unda kagita kau na wataka kiende Kenya antu barabaete kura athirikari iri kukure nyingi sana Meru na nontu bwetu mukwito kwenda kuga atiri Meru babwiri kwewe shima arabari ikyo gutukuri antu atiri nandi tonye ni kiama gia PNU nikenda tukomba kunenkia party leader wetu nguvu nikenda akomba ku negotiate nationally na twakarou na tutukaya twina thiri ende koria Meru atiri na twi tukenda siasa zia bitina siasa zia nguni se mtote kujienda manto kama tanguns nontura twaka tanguns wagera igo karinga Meru wagera igo wenyangi okenyangi ntubye Meru na Meru kathine tagizo into kondenda kuria atiri baba kwija kana bara bomba kumathirwa nuntu bagwija kugera maiga kawa bomba kunenkerwa mbeza nuntu bakurigiria ntu fulani bakeja turenda kuga siasa bonde beje Kenya nuntu ibeje Meru nuntu Meru we are democratic tugatigwa tukethura tumenye no tukwenda ende tutekinyirwa antu na maiga tutekinyirwa antu na tiangas tutekinyirwa antu na kera tubathura tukathura muntu kulingana na ideology yawe nontu wetu mkeu nkirikia nenda kuga atiri Meru twethe twe peaceful tutekwa na mantu ya nguns bara bathome kuri ala dogs of war ndo ekathira itigagwa ndwene na tunaira tukaya twena nguns ndene ya Meru inya siasa ziathira nguns iu igatigwa ziambire kwenyangia Meru betu nontu baba tumenyetha ndwe kuthira nontu wetu mkeu antu betu itwenda deni na nkiora ya Meru bonthe nontu kiama gitu kia Meru ya PNU tutonye ni PNU kia tugekira kiama gitu inya. Thank you. Atomba kwithirwa tukiona kanya ga kunogoka indi nchokerete na nteto inge kathomba iria nkuthoranirite utuku bwana Arua ukebia mitambo.
Peaks Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive. Akiri michemano ya kibiashara turi na modern conference hall iliobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Peaks. Aja Peaks Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata bo spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kama arerete ukiebera stress. Turi na outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidhwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Peaks Hotel Nanyuki turi 3 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranile natwi kukurokera 0711-969-690 na keri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Tua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri ya beti yaku onyuma ya ndaika 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau. Ngoroki kuri na intobia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iliani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Kristo akurikia kuritana rito bawe gukurukira uringi bwa biyama nawe nabatumire gutambia ruteto rwa Murungu kire migongo yonthe. Eje niyo mission area yari nene. Mwathani antumire mwaka jwa 73 na nantuma migongo yonthe na nandi na arantumire no kurobo na inda atonyanire na thiri twitite na bongo gigitari raja na kione kikiagwa nkorone cieto atiri kana nkorone ciao iba ikirundu na kwenda nguriro kagari gakumba gwita untu gukwingi wiki angume Mwathani mono ntumikiritwo ana machukuru. Mwathani ambira chukuru ana baba bakoya muno intonye imbeta ya machukuru ngatethia na romba yakwa twana tutunyi. Ni mwinjilisti wa kanisa twetu tunaitwa Grace Gospel Prophetic Center. Ndio waambie kanisa tu na made atwire mwinjilisti miaka yawe yonde mwankira nande nikio atumirite migongo yonde na Mwathani na mutumite ete akaunjirie twana na akaunjie migongo yonde nikio gitumi tariki 9 mweri June 2026 twena maketha ja kumugurira missionary car aria gitune Grace Gospel Prophetic Center nibwega nibugweti ugeni winde Ameru tumireni tugwatie kugurira muinjilisti ujo wetu ngari ni tharimi njara area inenkanaira gukira area ya mukaira bwinthe ibugwati ugeni gutwika bamoba mission ya Reverend Veronica Machukuru nejetu. Namba ya thimu ya kuritira ni 0758752127.
Ibwegano tuba gwitana mbere na kuturumira kirinto toinge na chiria tukubanganiritio tukubona arwa niguo twika gikeno nikikujiri mbunge nene nyuma ya Sami Ngodho kunyuithwa muma arija mubunge omwero wa Ntere Charles Kalou. Okay, clerk, we have quorum. Can we proceed? Order number 1, administration of oath. Waweru Sami Douglas Kamau Olkarau. Order. Order. Order, honorable members. You know that when you are swearing in your colleague, it's done in absolute silence. You can celebrate thereafter. And the celebration will be in the garden out there, not on the floor of the house. Good afternoon. Good afternoon. Are you a Christian or a Muslim? I'm a Christian. You swear by the Honorable Bible? Speaker, I beg to introduce to you the member-elect for Olkarau constituency, namely Sami Douglas Kamau Waweru. The Bible? Bible, yes. Here. Lift the Bible in your right hand and recite this oath. Starting with your name. I, Sami Douglas Kamau Waweru, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. Speaker. You may proceed and sign to your oath of office. Nayo sukuru ya Bishop Ndamburi Comprehensive School rotererwa Century muthenya jornarwa ni bakuthithitie mambura ja gukongwera ontoire wamwe na gukuriye wabia ana makiaria kiri kiumburano kana mamburene jau mwarimu munene wa sukuru Miss Jane Kagwema augete mambura jau jathithitio ni kenda gukuriye wabia ana baba na gutigira ni bakuimenya uria bakari kiuturo bwao akiuga mubango jojo ritaniria na kithomo kia CBE ontobo kwa timbaru ni uria ni mwabitha munene wa Sub County Miss Ann Kimathi akiuga kithomo kia CBE ni gigotetheria aritwa kwithira bakimenya yewa biao bari banini bakioria achiari kwithira bakigwata ana bao mbaru kenda bakomba kwithira bagichiokire na yewa biria bari nabyo ni kwithira ntukone chenande yewa ni byo bigutumika gukiri uturo bwao na nkoroki kuruguria twanya twangugi mutugi wa Kiambi Katwere Nkoroki.
Ukuru ya Bishop Ndamburi Comprehensive narwo ni bakungurite ontwire ntukuijikene muno na kimoni ja cultural day arito bakionania yewa biao kumakire mwikire mwinire na kinyamurire mono ntukweje nio tujete kumenya kwina ana bakumba kuria mugate very fast na ntukuye tukona kwina ana bakumba kuina bakumba gwita kuringana na ndigurure gwita na inyame ikire nguo te lazima tukagura nguo mbotiki kwina into bibinge mono byomba kuthambikithithia nguo na ana bakethura bathongi. Mwarimu munene wa cukuru weje Mrs. Jenny Kagwima augite mambura jajani ja gutonya na bwega na mutaratara jomweru jwa kithomo jwa CBE jure jo kuwa muritu kanya ga kuthara na untu buria bwigwitania na kiewa kiawe akiromba kinya aciari gutirira na bao kagita bamenya yewa biao kire aciari betu bona ana betu maintonza kana bakethithio ntu fulani bukabarigairagia baejae nikanya kenda bomba gukuria kiewa kiu bae imurungu kintu kimwe kiria tutegete muno ki CBE ikwithirwa tukireta mwana an all-round child, we call it an holistic child, na kintu jake kiria ja narua igintu kimwe kiria kiumbite biria tumbite kuona uria ana bakuthithia mantu talents ciao iria benacio gukurukira ndwimbo gukurukira kikinya their creativity itumbite kuona mantu jau na iba kuthithia mantu ja mathongi muno ni untu buinyiritwe anene ni anike mathia bitha wa kithomo bi ntukwena rwa notonyana mono na mutaratara zo mweru ja CBE nonto bibi bakuthithia no byo tugwitana ndene ya curriculum ira twaine thirikari nonto ngugie mwarimu igutega kira mwana akuthithia na akomba kumungaindi bwega na laboratory na kinya ndom cia kung'ana cece imantu nyani ngwambonete ndom iteng'ani na na ibaba inge lab pesa kaja kutumira ya secondary school area ana aja Bishop Ndamburi ibainge imono na kwa unande it is becoming difficult kwa wito kuromba au bakomba kwa kirwa laboratory yao keki gintu kira kiumba kubatethia muno nonto iskuru kinya kire kijisea ya last year ana ibathithitie bwega ande nonto ba weti na mbere bwa kithomo mutaratara jojo wa CBE inkuromba thirikari kana endi wega skuru yetu tuti laboratory skuru yetu tukwenda ndom tunarito baba inge nkurukia ngiri negana na tuti na gwika na baba ko inkuromba endi wega na thirikari tukona muntu gutwakira dom na agatwakira laboratory toigwa tugwirite tukaza twina na baba inge na mono atibitijaje tukona inya kuritaira kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge gia Central Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi Bishop Ndamburia nayo cukuru yari ya Nkwene nithithitie mambura ma gukungwira yewa bia ana basukuru ije na kinya untwire bwa Kenya ni aria baugite bathagia gucho nikenda gukuria ana na kithomo kia mauku na kinya mikarere untu kinya chiari borete kugwata mbaru bia bia ana bao Jeff Wagitumani wo banganiti nayo cukuru yari ya Nkwene ni bathithitie kiatho gia gukungwira untwire na kinya nkuruki gukiria yewa bia ana bau kiatho nakio gikuthithikite muthenya jwa narua ni aria kiaria Daina Gitonga uria ni mwarimu munene cukuru iji augite bathithagia kiatho gikio mwaka o mwaka ni untu bwa gukiria yewa na kinya nkuruki kugwatira untwire aja nthikuru ya Kenya. Training them, we are mentoring them, we are coaching them, be proud of their culture and where we come from. We identify by who we are. Let them go out there and shine, and so that other communities will be proud of their customs and traditions. Nkuruki mwarimu munene uju. Some of them are showing a case why they are proud of their traditions. Some of them want to become models. And it is not only books that can take them far, but also having the confidence and standing in front of the world and showing
what they have. Nkuruki na ugite kithomo gya CBC ni kugwata mbaru kithomo gya giki na kinya gutetheria guchwa ntaira ya mathina jethirite ja kiumira ja nthigurune. With the new curriculum, we are trying to build confidence in the learners and also to come up with solutions to various problems. Through our cultural day, it's a way of also solving the issues that are there in the country because it's also healthy and body wellness. Iromba nandi ni kiri aciari kukwatira yewa bia na baba. Let's support girls in talents, whether dancing, modeling, music creation, DJ, anything that your daughter or your son is interested in. So I'm Favor from Kwene Girls, and I'm happy for this day that our principal has organized for us so that we can celebrate the cultural day. Nera na babara bagunikite na kithomo giki na kinya nkuruki bethera bakiuma cukuru ni baugite ni bagutumira yewa bibi na uome na kinya nkuruki bakethera bakiona mugate jwa ntuku. I am a proud former Miss Nkwene Girls 2023-2024, and after finishing and graduating from high school, I was able to engage and become Miss Imenti Meru County. This has brought me many privileges and also earned me a lot of money, which has helped me to grow myself and also my family members. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na bwa kariba mumuyerere wa ndine ya Kianja gicigo mbunge gya Tigania West ni bachumerete komeneria bonene MC wao Ken Naibai wamwe na mbunge wa gicigo mbunge keu John Motunga ni wagibwa maendeleo maturene bakioneka korotithia kiara urani mbunge wa Ekuru County ya Meru Karambo Kairemiani ontubo kuremwa gukinyaniria wirane bwawe Kiribo. Marito mmoja Rukonga nini chama niwe kundi kya Irimbara Moiserop Erop Group. Tukolameka sana ke thirikari ya Kenya ukolugera ge proposal twandike ki kundi kolugera proposal mbwa unyanya kumage national government ke county so ikinya ko women rep lakini utibe tomba kuona china ngolugera mieri oenana eruare atuto kinya itarenge ndo tukaraga twanwa twa tutani thirikari atuto kwa yatote ramdoto sulika na mbere na kuitoringa nteko ya komani mbi to mikyo da okario mbedande SNDP kinyo mwezi wa Mutunga members be kundi ndia na member 136 bawe ka jaba mbeka nyete ne no to proposal da ngado kwa mwezi Mutunga de mundori sebu odi tebo no nande idinene batwe katoka ile boto akanyo ndo to imani dirika to sulikira ke county government to koneka na proposal kwa ngabana wira akona to ane ngwe atukudurerwe na tuwete mbere na manto yange na yae onde yakatwagire proposal members kaba mbura bembra ntaginyete lo ile bobo wira nende antoa to yakatrikale to na imani otwene ondo bakore to ijo lako ndeno kona boya arete ko watu ko to ginkolo ko ngero onto barabara yongo tie yo twe onto barabara janto bango ile mio to telemiri barabara wachibonea to ya gura to mengato akamata chibona etura ata kundumianto lo ile bobo na bonkuwa chibo wetu atenjere hukuma kutemara mukuma to atura ko anjera lakini nteko meageza atrika ina euro kinyaru tomba kweza kera pengine taruto anaambiwa kwa barabara huko ni sawa lakini hakuna barabara tumelimiwa hakuna maji sisi ni kama watu wa hiyo wa serikali ya Kenya sana shindwa naomba Ruto aambiwe akiwa huko sisi hapa watu wako watusudiki na niliambia mwezi wa Mutunga hii shinda hako naye hao watu wako mashinani ni kama haya na sisi sasa sisi tutaungana na wale wachache wale wana nguvu wanatembelea sisi kwa vikundi atipo tokaringa akura muntu kombo ginyako lo ine bobo were muntu ko yakona mauro no to asudika ye kuringa kama nende na rere na nto bakora mano
Ngate oni kuwa na kura karamu kailamia ngarongwa kwandika tukwandika chaki teko machaki ka ina yaitereta ire mumoi nambia ija thirikari no inabuo nendi yakakora ida tongora baikundi tore tureta itwe tone nkabe twatate ukaria basi nende watu imani nato tukadira imani nambi tebo brogere Hau ni otugwikira gatanta kiri nteto chetu na nkatho cha mwanya ni untuba kuthura kurumira nteto cha Meru TV intana mbere kinya guturumira kiri mitandao ya ukinyaniria ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya ritora ko kambita kathure wa Mburugu ngakwendera kagita gakega Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia